نوچه دا مجمر 6 جار که مجواره پیشکش بکن ده دستپیکی دا گرنگترین سر نوچه. به وخواندنک فرمی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و انجمن انشتیمانیا کرد لی سوریه بشداری ده مراسم سالوگر هفتی و دیامین یا پارتیا دموکراتا کردستان و سالوگر جدایک بونا سروک مسعود بارزانی دکرن. بریار ایرو کاروانک دنیین عفرین جنابچین دوروبر برف مال و ملکین خواه بری بکوین. به پشتوانی و هماهنگی لگل پیاده رژیم دست به اپراسیونان لگوندوارن حلب کریه. واشنطن به مسکو ایروی کم کرن رولا ایران ل سوریه گنگشه بکه. به وخواندنک فرمی جه پارتیا دموکراتا کردستان دهشاندک جه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بشداری ده مراسم سالوگر هفتی و دویمین یا پارتیا دموکراتا کردستان و سالوگر جدایک بونا سروک مسعود بارزانی دکرن. شاندا پدکسی جه هر یک جه دکتور عبدالحکیم بشار برپرسی رخستنین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لحرم کردستان و برز سعید عمر برپرسی نویسنگها پیوندین دربه یا پدکسی پیک دهات. هروها به وخواندنک فرمی جه پارتیا دموکراتا کردستان شاندک جه انجمن انشتیمانیا کرد لی سوریه بشداری ده مراسم سالوگر هفتی و دویمین یا پارتیا دموکراتا کردستان و هروها جدایک بونا سروک مسعود بارزانی دکرن. شاندا انکسی جه هر یک جه برز کامیران حاجو سروک پیوندی دربه این انجمن و برز ابراهیم برو اندام انجمن پیک دهات. مراسم با آماده بونا سروک مسعود بارزانی بریوه چو و تیده گوتارک جالی سروک بارزانی و هاته پیشکش کرن. پلیس لشکری ترکیه لعفرین روجاوای کردستان 5 ولاتین کرد سیشن بابوری گرتن. او ولاتین که هاتنه گرتن جگوندی گرزیلی نافچه شیروانه که ناوی وانجی اون احمد عبدالرحمن و نجله عبدالرحمن عادل جمو ریزان شکری و نوری عبدالرحمن تانها چارنویس وان گرتیان نهاتیه دیار کرن لی هاتیه تکز کرن که همان گروپه 3 موبایل و 3 ماتور سکیل و 6 تنکین زیتا زیتونان دزینه. د چارچوبه بشداری د برنامه هفپیوین آرکی ده که شفا بوری لسر اکران آرکی هاتیه بخش کرن رواج حاجی برپرس وکولین و راگهاندن دزگاه خیرخوازی بارزانی راگهاند که حتی وکو ایرو پرین که جبو دوباره آوا کرن کوبانی هاتبون ترخان کرن آمادنه و داخویا کرن جبر که ریوبریا کوبانی ریگری لگهاندن آلیکاریان دکر پروستین درباره کوبانی ده هاتبون راگرتن. دزگاه خیرخوازی بارزانی هل روژا چیبونا و کارساته یعنی بری کو پیشمرگی کردستان بگه دور دزگاه خیرخوازی بارزانی یکم ماری کارین خو گهان نویری هشت خلق دناوا ستا بیست کوبانی ما بو املور بو ماری کارین خو گهان دن مخابنی و پشتی کو او باجیر و جوان ویران بو حف جارین دی ما کاروان هاری کاری گهان دی نور و ام بردوام بوینه و ما بریار جیدا کل ورگلک پروژین باش بکن بس هاریکاریک نه باش هبو براستی اداره یا باجار کوبانه هاریکاریا بردوام دیل منه بکن بشین هاریکارین خوب بگینین و ام نوکجی حاضرین او پاره حکومت تخصیص کری 9 میلیون دلار بو 500,000 دلار مدانا و او روژی مایه هندک ملی صرف کی دیل وحف جارن هاریکاریا اگر نمایه که ام مستقبل بشین پروژین گرینگ لویری بکن و با آوا کرنا کوبانه ما گلک بخوش الروش آوای کردستان هر جایی که بیتوی پاری کاری بیم ام بگین حتی سریکانی ام گشتین اور تل ابیز تازه آزاد ببول دست داعشی ام گشتین مهاری کارین خو گهان دینه قامش دول هر جایی کیش. هروها و درباره گهاندن آلیکاریان جبو باجار و گندن عفرین روجاوای کردستان رواج حاجی برپرس وکولین و راگهاندن دزگاه خیرخوازی بارزانی گوت که ولاتین که باجار عفرین دورپیچ کربون سنورین خوال پیشیا دزگاه خیرخوازی بارزانی نفکرن لو ما گلک زحمت بو آلیکارین دزگاه خیرخوازی بارزانی بگهنه باجار عفرینی. مخابنی و دزگاه خیرخوازی بارزانی
پشتی که کارسات چێبوو gelek محاوله کردن بس وەکو مەدید فترە ئەوەلی دا دۆر پێشگیری بوو هەل ئالیە تورکا هەم ئالیە سووریا نەچیان هیچ هاریکاریەک بین پشتی که ئەو باژار هاتیە کۆنتڕۆلکردن دەستگای خێرخوازی بارزانانی gelek پێنگاف و محاولات کردن بەس ژبیر نەکەن دەستگای خێرخوازی بارزانانی ئەمڕۆ دەستگایەک نێودەوڵەتیە رخراوەک نێودەوڵەتیە لە گۆری هەندێک پیڤەر و سیستەم و کارê nêvdewletî kar diket eger îcaza me nehêdan li aliyê îdarî ve wekû dewleta Tirkiye yan Sûriye em neşên sinûran derbas bikin. Lazim e li gorî wa îtifaqata bin rêkame bidin ku em biçin bi harîkariya bigehînin û me mihawelatê xwe kirin û niho jî berdewamin êdî çi bersiv nebûye bo me. بریارە ئەیرۆ کاروان دنیên derbederên Efrînê ji navçeyên derdûr beref Efrînê ve li jêr navê vegere beref Efrînê berdewam e birê bikevin. Duh jî hejmarek rêxistinên civaka sivîl banga piştevaniya wan derbederan ji bo vegerê kirin. هەژمارە کرێخستنێن جڤاکا سڤیل بانگ لە رێخستنێن ناودەولەتی و مافێ مرۆڤان دکن ji بۆ پشتەوانیا دەربدەرên Efrînê da کۆڤەگەرن malên xwe. Li daxuyaniyeke hevbeş de artêşa Tirkiye û milîsên ser bi opozisyona Sûriye ve û milîsên rêveberiya Xweseriya PYD bi hemû awayên nerewayî hewl didan da ku derbiderên Efrînê ve negerin ji hûwarên xwe. Ji ber wê yekê bi hezaran xelkê Efrînê derbiderman û di rewşina aloz de derbas bûn. Di nava wan de jî jin û zarok û kesên bi temen hebûn. Bitundbûna astangiyên vegerê ji ber riftarên aliyên cûr bi cûr, riştbûneke tund ji aliyê koçberkiriyan ve ji bo vegerê tevî metirsiyên rê geleke ji wan riyên dirêj derbas kirin ta gihiştin Efrînê û sînorê tirsê û bêdengiyê şikandin. û raperînek li jêr navê raperîna vegerê roja pêncê gulana 2018 de ragihandin. Wê raperînê karî bi hezaran derbider ham bide koriyên dirêj û tije mayînên çandî derbas bikin û xwe bigihînin mal û milkên xwe û vegerin. Di wê çarçoveyê de rola rêxistinên hewarçûnê û yên pizîşkî û xizmetguzarî nebû. Ji ber wê yekê gelek jin û zarok û kesên bi temen jiyana xwe ji dest dan. Di wê daxuyaniyê de herwiha hatiye ku niha li Efrînê û gundewarên wê siyaseta zeviya şewitî tê bikaranîn û proseyên koçberkirina rêbazkirî û derxistina welatiyên resen û bicîkirina biyaniyan tê rûdan. û yek jî bi siyasetên nejatperestî bi nav kir û bi dirindetirîn tawan lê pêş çavên civaka navdewletî hatin kirin. Her di wê daxuyaniyê de hatiye ku derbider li ser vegerê rijdin û dê ji roja 17 vê mehê ve raperîneke din li jêr navê veger beref Efrînê ve berdewame dest pê bike. Rêxistinên civaka sivîl di dawiya daxuyaniya xwe de bang li rêxistinên navdewletî û rêxistinên civaka sivîl kirin ku bi ciddî û berpirsiyarane li ser çarenivîsa wan derbiderên ku asê mane û dixwazin vegerin malên xwe berçav bigirin. Her wiha alîkariya wan ji bo vegerê bikin û fişarê li ser aliyên pêwendîdar bikin û sînorekî ji bin pêkirinên rêbazkirî li dijî Kurdan re deynin. Hin ji derên xwecihî ragihandin ku çekdarên rejima Sûriye bi alîkariya çekdarên Sûriya Demokratîkên bi ser PYD ve êrişî bajarê Marê li gundewarê Helebê kirin û şer û pevçûn jî di navbera wan de derketine. Bi piştevanî û hemahengî li gel PYD, rejîmê dest bi operasyonan li gundewarê Helebê kiriye. Şer û pevçûn doh li gundewarê Helebê di navbera çekdarên İslamî û yên opozisyonê ji aliyekî û çekdarên Sûriya Demokratîkên bi ser PYD ve û rejîma Sûriye ji aliyekî din ve derketin. Rawangeha Sûriye mafê mirovan ragihand got ev şer rûda dema ku çekdarên bi ser PYD û rejîma Sûriye dixwestin beriv bajarê Marê li gundewarê Helebê ve ji aliyê gundê Herbel ve biçin. Rawangehê her wiha diyar kir got şer û pevçûn di navbera her du aliyan de derketin. Lêta niha ziyanên canî û madî nehatine diyar kirin. Her li gorî agahiyên guhatine belavkirin, guhate dîtin got otomobîlên leşkeriyên rejîma Sûriye li gel çekdarên Sûriya Demokratîkên bi ser PYD ve berv Marê ve diçin. Di wê demê de çekdarên opozisyonê hewlarêgiriyê li çekdarên rejîma Sûriye û PYD kirin. Lewma şer û pevçûn di navbera wan de derket û hejmarek çekdarên rejîm û PYD birîndar bûn. Lewma ew çekdar neçar bûn ku êrîşa xwe rawestînin.
گوندی حربلیه گو بریا و اف ایریش هاته انجام دان بریان ها دبن دسته چکدارین سوریه دیموکراتیک دبو پشتره را دستی چکدارین رژیما سوریه کرن. بریا چند روزان در دوره 3000 چکدارین سوریه دیموکراتیک ین بسر پیاده و گهشتن حلبه و لطاخا راشدین به جهبون جبو پشتوانی رژیما سوریه دشره اپوزیسیونه ده. اولو و تفگر و هماهنگی ادناوار هر دو آلیان ده هفدمی وی کتی گودو گرنجوینان ده ناوار رژیما سوریه و انجمن سوریه دیموکراتیکیا بسر پیاده و لشاما پایتخت سوریه هاتن لدار خستن. جدارکی جریببری ولات امریکای تکزیل سرویکی کرد که راوشکار اولهیا نتوی امریکا جی بولتن و سکرتری انجمن اولهیا روسی نیکولای باتروشیو و هفتیا به پیمان راوستاندن چکداری و کمکرن رولا ایران ل سوریه گنگشه بکن. جدرکی جریببری ولات امریکا تکزیل سرویکی کرد که راوشکار اولهیا نتوی امریکا جی بولتن و سکرتری انجمن اولهیا روسی نیکولای باتروشیو و هفتیا به ریکفتنین راوستاندنا چکداریه و کمکرنا رولا ایران لسوریه گنگشه بکن. لگور اجانسا سپوتنیکیا روسیه که آخفتن لسر ریکفتنه که نو هیا درباری کمکرنا چکن استراتیجیک ین ایریشکر مینا ستات سری و پیمانا گریدای بجناف برنا موشکن دم کرتو ناوند. هر دو سروکن ولاتن روسیه و امریکا دی جوینا خواه یالوتکه یا هلسینکی نگهشتن ریکفتنه درباری وان ریکفتنان و اماجه کر که او دو سروک ریکفتنه لسر درکتنه هیزن ایران جسوریه که روسیه ویه که به ارککی گراند بینه. بریا نهاجی بردفکه بناوه سروکاتیا روسیه دیمیتری بیسکوف نوچین درباری امادکاریش بو ریکفتنه که دنابرا هر دو سروکن روسیه و امریکا درباری درکتنه هیزن ایران جسوریه نراست کر. او یک تکرن هفدمی تکچونا پیوندین امریکا به هر یک جوالاتن هف پیمان روسیه را درباری دوسه سوریه او جی ترکیه و ایرانینا. شیرین کیلو نونر وزارت بروانی یا روسیا لیوا یفگینی آیلن روشا سوریه لگل وزیر کوچبرکریانی حکومت لبنان طلال ارسلان لموسکو گنگشه کرد. لگوری داخویانی وزارت بروانی کو لیوا آیلن روش لسوریه و پیشهاتین داوی ین کریزا سوری نمایش کرن. لیوا روسی هولن وزارت جبو اکتیف کرن و پشتوانی کرن حکومت ناوندی لسوریه و گوهست سرباری گارانتیا وگره که اولهی جبو پنابران. هر دوی هفدیتنه ده تکازیل سر پیوستیا کار هفوش دناورا هر دو آلین روسی و لبنانی ده جبو چار سرکرنا پرسا وگرا پنابران هاته کرن. لموسکوی هر یک جه وزیر بروانیا روسی و هفشانوی ترکی روشا پنابران سوری گنگشه کرن. آژانسا تاسیا روسی راگهاند کو ایرو روژا اینه هر یک جه وزیر بروانیا روسی سرگی شویگو هفشانوی ترکی خلوصی کار لموسکو مجرا پنابران سوری و روشا مرووی لسوری گنگشه کرنه. تزانین کو روسیا همی هولین خودکه کو پنابران سوری وگرینه سوریه لجر سیا رژیم اسد ده. تماشاوان نظام بهتر لسر روشا سوری راوستن و دوسه سوری لسر آست نافدولتی گهشتی چه آستی ده چه قوناغی ده میوانداری دکتر دوان بادی سروک پیمانگاه راگهاندن و لیکولین سیاسی کریه دکتر ابدامات باش روز باش ادار باش سرچاوان پرس او روشا سوری لسر آست نافدولتی گهشتی چه آستی ده چه قوناغی ده هروها کرد جهوان چه دوی روشی ده والله چی بیشم یعنی قالك شتي قوم بيجن قومين بيدما داوي بله دهيل المروق بيجي هنا كي بنا بدنا بوان اراستاد او اراستی گو پیدا بونه لي بقشتي يعني هلبت اما ام درنگ مانه جحنوان محاوره جوان اراستان جوان خباتو وكاري دبلوماسي قوتي كرن قالك اما ام داوي مانه باش كتنه بكماني لازم هنا كي وقت بيجي ام حضور ام حق خرتربن وام كاربن بچالاكي دنابوانا خافت دنا دبن بكماني او كسي بيونددار لسر اسد دبلوماسي وان ولات زلهست كماني كندا مرو وان بمينن وهبن وخردبن يعني ابا تشلو مره الشعب خم قاطي قالك مر سروانا مقاتبه روش بروش تشت نه چدن بابت نه روددن وقالك ام هر وقت حاضر بن
تشتي جو بيويست زمان حالي ما خطابه ما قوتاره ما شي اواق لازم بيقوتن جوان كسي بيونددار اجا استا ايرو لسر هي قال لك بابد قال لك مجار هنا بله تدخل جوار سر خالك حسابكم اقو برينها سيزدي مهد الحفتات شو دجارة من جيجري وزير الدربة يا روسيا دي بريز ميخائيل بغدانوف دجارة لا حفتية كده مودي جارة عود شاندك اشتير ابو شاندك وقت بيجي فدراليا رابندا كردي نيفنتوي اجي يقنا واندبهم جارة ددوا ازوي تنبون يك بيك يعني شخص بشخصك تقريبا 9 دومكر هبدي تنامه بسرد على من القلب قسقر كلامك كبرسي هبن يانا زي بحث بكم بما بحثي شكل اگر ام في هفديتنا تلقل ميخائيل بوغدانوف بهرن برسن خوي داوي عمل سرا واسن بس بهتر امي جبرسن سوري دس بي بكن جبركو او هفديتنا بخوجي مجارك تايبت عمل سرا واسن جوینên روسیا لەگەل لوبنانê û Ordinê û Tirkiye di derbarê rewşa penaberan de tu çawa dixwîne Rusya hewl dide ku penaberan vegerîne gelo ev yek navê wateyê ku Rusya dixwaze bi eşkere bêje û rejîma Esed wê bimîne desthilat di Sûriyê de û her çareseriyekî divê لەگەل berjewendiya Esed be biriya Esed re be والله قابا ما فهم نكر حتى نهار او كيشا ميت باوري عمد حمى وقت بيجي بلقيل بردست هنا حمى حوال ونوتشيق وروجانا مدفيزن حمى كاري نيمنا توي تكرن دبي راسي دي كسك انا مثلا حتى امريكا جي نما وي برساق اسد بمينيا هر لما وين نقاش حتى تركيا جي حتى بام حمو ولاتي ايجو دور بد يعني قال مرة بويتش تخشيك فين بكم الزلال فين بكم باشا دكتور برانبر وی هلوستان روسیا دخوازه کو پنابران وگرینه لی بله برانبر وی یکی اپوزیسیون سوری جی دبیجه پنابر و ناگرن اگر نب قوناغا سیاسی به وی چاو اف هر دو مرم کن ببن بهبون اسد ما ريزو احترامها ما ريزو وقت بيجي حرمتها ما جي بوزيسيونا اوبوزيسيونير جي هالوستاوير لي او تشيل برتشي تشكار بحركين تشكار وقت بيجي بيش خينيان باش خين الدوان هب قديتنا عندي ودوان وقت بيجي دانو سندني سر اصلا ابن تويده باورناكم كسك انا هنا بخورتي وقت بري حتى تركيا قو ايرو مثلا ائتلاف الويدي باورناكم بو خورتي بيش قرياوي كنت برد هدي او دبيجن ام مرازين بمعنى اسد او هاني ايجو كم زلال فهمناك ديس كيشامي ام دبيجم ام خوشي قرك خندلك مهبه وان مؤثرات خارجيه وان وقت بيجي جارة وقت بيجي رنگ نوچان دوباره گرک برچاب ما وندانه به ام زانبن آراستا وان درودوان بر بچه بده چه گرک ام زانبن و ام خوشک فهم بکن اکتر اساسی ایرو لسوریا روسیایی و او خوشی هنگاب انا قابت بيجن گرک پنابر وگرن ما بس طبعا جي قناع الشر نما ما يجي ثاني ادلبه او جي وقت بيجي خباتك بقول لك بالطوف وقر جبو يتكرن او جي بيجي كان جامع امزان انا دام سندن بسر شاستي وقت قلت خلص يا كار الفيدا بو بير خصدكن شاوا وقت بيجي عالي ميداني ده عسكري دي شارع سربكن ابا هاني محمد كاسي زلاله شما اما جارنا ام خد بين والله فلان كاس تصريح دايج ائتلاف يعني كواليسيون نظام شكويده ايجو هيش كسك نقولت ونش بوتنا تاثير دك يعني بهم خزانه بن او راست خوب وان كسر سر عبدير ايرو اوبوزيسيونات شكدار لسوريا قشتك كتي يكشني يكجي واوجي انا بحثا شارع سريا وقت بيجي قدراوي تكرن ضروري كم خوشك زلال في روسيا قبا بياداتين ايرو وقت خاله سركه او بيشتر قبا تقول سيسل لهبون انتخابات ونظام شيء وبقر وبيجي هيئه حكمه انتقال انا قشون نمان كذا ما بعزك ايرورو حمد بيجن سوتشي حتى نما جنيف ونارتشي استانا جيش ضروري بين خوشك فين بكن امزانه من بكوي مفتاح كي تشيل شهر سريه دستور دسه كده اجا انا حاضرتي كرنج بو سوتشي ددوا وعمدا كرنت امريكا وحمد دوله دي زلز الدنيا دي ندجي في شهر سريه نش ضروري قال لك يعني ام بخاف خوشك فين بكن ام داوي نكبن دنك دمين سر
ام بيجن هالسنگاندنا فان روداوي تكرن اجبار هولو امز بيجن قال لك مهمه او تشيغو مي بري حفتيك دجاره بريز بغدانوف دي وكسك روشنبيرك متواضع كشخر نابز روشنبير واجي وقت بيجي دور بين لكن بهالوسطة هالوسطة كسكي كردي سادي بسيط والدلي مديشي وقت فات شاناك البات شعبي ما تشيد بين وام حمد جدي نابين ام خازن جو تبقرا ما لسروي آساق قوتي خواستن لويبه ولوان جي جو بالا جي تنهي جي خدا اقره جبرولو مخواست وقت بيجي هاجر وسالته هم سر اخافتنا قوم برز بغدان فكري وي باشتر بي وي بيتر وقت بيجي باشا دكتور اميل سر هفديتنا تل قال بوغدانوف ميخائيل بوغدانوف راوست انت لغور شوباندنا مج لفوتافغرا ترك وتب بدست بيشخريك كربو ج برز ميخائيل بوغدانوف را اگر تجمره زلال بكواتش گنگشه کر دست پیشخاریا تج برجواندیا کردی را چبو دست بشخريامي لسر دو خالان رادوسته دو خال اساسي هني يكجي نونري كردا دي لجنة دستوري دي قرق بيزي دكرن لجنة انها كاليسيون دو ناب تاني وك نابي كردي خستن الناب او جمهور دستانين اوانا اجحاف غدر ناير قبول كرن ابا قرك ام قش دجي راوستن باش ددو انا لكن ام نسدي تشارن لسوريا ام سدي هري كيم حفدو بيسن جمارة ما قرك ام لحردري بيجن هول بدن بوان زرفت البردسه ما ام جمارة كسي قد ويد لجنيده جي خو بقرن زيادة تربكين ابيك يا ددوار روسيا بالدهان وقت باش الهب هاتين الهب كرن اورتا جروبي تندرا واورتا وميانرا وحمل نوع دي كر بحزارا 2000 جروب جناب العرضي وقت بيجي كيم زيده او درخستن وكرن وقت بيجي جيكي انا كما جناب كرداد او كارانه كري من برز بغدادو خست بو كونفرنس كي تايبت شيك بكشا كرد لسوريا حمل طرف حمل لا يعني بيونددار بينجم عبدول بين زقتو في شارع واحد او ايرو خديه شارع سوريا من سوريا بريس كاك مسعود كدلو رحمي حمودش تاخذ لكن او بخا قريداي بسياستك نير اقليمي وهرمي نكره حمشتا نفرز بك نشوك بيجي جيبك بزوري ابا كاري روسيا ايرو حمودش روسيا دكي او ايجو جيب جيكرن ما اسمع خص بو 20 40 حب جوان حمي ريخستني كردي هي جيكي رونين برانت موسكو برا سوتشي برا استانا برا سان بطرسبورغ بالكويده تبي برا بهم تاني نشامي جبرغو امزانك باشا دكتور برسفا جيجري وزير الدرفه روسيا ميخائيل بوغدانوف جبو فيداس بيشخرياتا تشبو چه برسف داتا كيف اخو اني وقول شكو جمانته هي قول قبول بكن مغونا قبل بن فشاره ودبي وكسي بتشكو سلاح ميداني انين ودان استندن باركر وكيشوان شارع سركر هاجر هون اي كرداجي بينن بزختي بفشاري وبرغبتي وبوقت باش بخشكرني بشهاوي به وبينجم هدورونه وهون جي ضامن بن هون جارانت بن وهين باشتر به قلت انا اثناء خازم محمد شتيل سر تلفزيون داخلين قلت انا يك شخص دست نشان كرش بونا بمر بدو بستينه ام چلو في كاري هنگاب ام وقت بجيب كن بي وي چاره چنه قد كرديه ام بمينن كرد خلاص نكرنه حمل ميجوا كردي ابدسوت ساعه تاني بدست كردها هاتي خراكرن اگر ابجي ايرو ام بهن لبنار وقت ما شبكن وكسكي وقت بيجي بلاين اباهان مرنا مقشاي جبرولو ام مقود دبي بيويسته هون جبرگو هون رينادن هيك ولات كي تلقى كارك حقيقي مزمبكن حمو ولات ايجو دستي وان دريج بود ناكيش سوري دي تركيا بايران بوزاتشي دي والريل بروان كرت دي هون چارة سريه لسروان فرضك وان وقت بيجي النتشاد كان قبول بكن جوانجي تركيا وايران وحمو طرف دي جبرولو تشما وامهشتني بفعل جبي بخبات اخوي مصالحي ادم سندين والهبكرني مخوز هون او اكتيفيتر من شالاكتر من قلت باشي او وقت مشترك قلت از ناخذ ديك التفاصيل هدي روج بروج ان شاء الله باشا يعني تود بيجاكو يا باش او كرد خو بدن عالي الروسي خو بسر روسيا وحساب بكن نا امريكا مثلا نولي كاك زيد مثلا نولي اما ايرو كسكي دي هي شار سريع كيشا سوري دي كيف دي براكتيك دي جغيني روسيا اما ندر خص مثلا جبو شعب روسيا خوشك وشيرين
ئەو ژێ نەش بۆ چاوێمە ئێمە بێژن یەک هەیل بێتەکە چارەسەری جیبجی دکی کەسێکی دی نەنی قاشێ پێ دکێ نەپێ دکەبێ هەبەرکیە نەپێ وەک بێژێ دکەبێ گەنگەشێ وزان چێ گەشت دەرن بەرجەمویت بێژە کاوەرم مە هەردوو بێ کەسێکی دی دریاوە ژنی ما پێ بچەکریە لێبەلی دکتۆر هەنێک دی ئالیین سیاسی دبێژن ku رووسیا jî berjewendiya gelê Sûriye bigiştî berçav nake ji ber ku du salên borî de nimûne deverên kêmkirina hastê şer duristkirin û hin bi hin roj bi roj ew dever helandin û ew dever kirin bin kontrola rejîma Esed de yanî tenha meremek wa heye meremek wa sereke heye ku rejîma Esed bi ser bixin wêdî her alîkî xwe bi ser wa ve jî bide Rusya wê berjewendî berçav nake tu çi dibêje تابزي إما أم بكرد كرد وقت كردي سوريا ولا مشارة ما إمكانيات ودرفته ما متواضعة أما الدنيا خراب بكن أما كاربين وان تشانا معادلة بوهر أم دبجن شيء برشة هات كرن أبي جو بصف حزارة بنجمارة وان جان بصف حزار كسر شكدا حمد شكو سلاحي بيش كتير بردسته وان دبو أوجك ميدان در خستن أنا خستن أقلبي أنا وأنا أجي وقت بيجي إيرو بخوجي البحث وقت بيجي مصيري واني داويد يكرن أما شما خو بكن إيجو والله حمد الدنيا ببهرج بونا كم كار ما في خب السنين أفنج من ناي خستن ونجمت بدستي من ناي كرن أما نكار من بعد شابكن إنجا هم كاربن خو بزانبن أم شر يبدونكن قبل شيء بيجي حكم أو خوجي روس جارانت من أنا مثلا أبيكو أنا مثلا إدارة ذاتي بشامير دود السين شو جارانتي أوي هي أم خازن روس جارانتي ونتني كس ما في تاني حزبك بيش از نونري كرداي رواو شرعي مو تكانم وحيدم افشان ناي قبل كلام مقود قالك هون منصات كردي شكل جبان احزاب وجروب دي ترجع انا كسيج بتبدا ميجي احتلال نفسي تعالفي جي حمام كسي دوري حرسي شار محوراجي وان بين جهدوش برهون خلكي دين جهدوهم بطياره بباصي كسك بحمود تشتي هون خلكت دين هردو هون جوار بيجن ميسيونا وكاري وشي هون بوان دين قبول كرن كما هو الجماناكن كما هو اما بتاني هشتنه حتى امريكي يجي خوازن وفرنسي يجي خوازن اما فهم بكن اما سياسه اما نامي هرن دنيا خراب بكون نظام تشتي جوجمانا خوازن بكن وخوتي خش خلكت بكن اماج وهدف وتشتك جماناي دكتور برسي ده جالك خواشن جبو بارز ميخائيل بوغدانوف لبالي اوي چه برسف ده وقت مقود اوي كسن دست نشان کرد جبو حرد و خالاجي ليه أبانا نكشي قصة الجونيز بيجن من دين نفساندن باشه أمي لسر مجارة دستوري تا قلت كرد هاتنا ظلماندن ده كوميتا دستوري ده تدبينك و اف كوميتا دستوري راستا هاتيا دست نشان کرن لي قالوا قافنا اكتيف آفتنا لسر خاكي اما برينها دسي محورها بون دكاري دي مستورة دي حر ولاتك وبيجي فشاراوي تايبت ولا سد مستوره تخصم اراستك بكشينا هم كاجمارا خو مثلا ايجو نزيكي وان ولاتي مزن تايبتي تركيا اوان خص وقت بيجي معناك واتي كي بدن دام سندنا دي مستوره جبونا اوبوزيسيون سوري ايرو امزان وان ليستك تقديم ليستا دواجي بيجن حكومتي بو ليستا سيا ادي مستوره مجوارغو هون بيوان چارسري سوري چيناب يا هوني متاخد ليستا نابشي اوبوزيسيوني صار فرض بكن ام نتشار سدينه هاجر اما بيجن اندامي ما د كواليسيوني د نكاربن دستو نجوان جريداي بنفشاري دنه جوانتي خاصين زيتر بكن لكن نكارن يعني حمي دفتي وان سينور دارن هون كارن فرض بكن لسر حمي بالاطراف هريمي ولسر دمستوره بخوجي بود از دفي خالدي خوشك بالا خبرنا في خالد وزنك أربعين سادسات ل ماشي دام صندنا راست خوي بويره وأمي هول بدن جمر قوت قائمك حاضر بك أزي كارب وقت بيجي فيش نيار بكن لتشتكي سادسات جارانتي تنا تفهم كن قوت ويجي أزي أمي على كاريا وبكن لكن إما كستكي ميتنا أز بحزب أز ساكي سر بقمة يعني قال بارتي ما جروب ما ايجو دم محور ما اساسي سي شهر حزب ما تبوان ايجش دربي بان محوراني قالك او يعني حقي وقت بيجي اخو بلفينن قاربن دوي عراستا راس بشغلن وبانشنا وقت بيجي جوان بلفينن
دکاره نافبینکاریه که بگد نافبرا آلین کردی دو و وزارت درویا روسیه به حول خود دکاره بهویا سرکفتنی که تشتک واسا بکه گلک سپاس دکتر رضوان بادینی سروک پیمانگاه راگهاندن و لیکولین سیاسی تلگلمه بو گلک سپاس لسروان شروعینته این زلال وزارت درویا آلمانیای اشکره کرد که هجمارا داخوازین دانهوا مالباتی گهشتی 31,000 داخوازیان روشکار آلمانی انجیلا میرکل اشکره کرد که حکومت آوی و لزه ده وگراندنا پنابرین که داخوازین وان هاتنه رد کرن بکه. وزارت درویا آلمانیای اشکره کرد که هجمارا داخوازنامهین دانهوا مالباتی گهشتن 31,000 بهتریا وان داخوازین دانهوا مالباته یم پنابرین سوریه نه که بهتریا وان لبیروتا پایتخت لبنان هاتنه تومار کرن به هجمارا 22,116 داخواز و لهولیرا پایتخت هریما کردستانه 4,983 داخواز و لإستانبول لترکیه 3,748 داخواز. اجانسکه نوچهان یا آلمانیای پیشبینی کرد که 2 سال درباس ببن بریا که او داخوازنامه بین بجه کرن او جی جبر پربونا داخوازان. مرجن دانهوا مالباتی اون که او کسی تین داخواز کرن خودم پیوستیه که مرووی بن مینا روشن نخوشیه ین مترسیدار یانجی دوربونا اندامین مالباته که جهف جبو دمک دریج یانجی هبونا زاروکه که جیر 18 سالی که اگر هیا جیاناوی دمترسیه دبا. هجمارا سوریین که نشتجیبونه که دمکی لألمانیای ورگرتنه با آوایکی دمکی گشتی 192,000 کسان. روشکار آلمانیای انجیلا میرکل اشکره کرد که حکومتاوی ویلزید و گراندنا پنابرین که داخوازین وان هاتن رد کرن بکه پشتی داخوازا خو پیشاندرین که دیجی سیاستاوی یا گریدایی به کوچبری درکتن به دست جی کارکشانا و شیرین کیلو. کرملین روسی راگهاند که صبح روژا شمی هر یک جه سروک روسیه و راوشکار آلمانی ویل پرلین مجارا سوریه گنگشه بکن. بردف که کرملین روسی دیمیتری بیسکوف راگهاند که سروک روسیه ولادیمیر پوتین و سردان آلمانیا بکه و لگل راوشکار آلمانی انجیلا میرکل روشا سوریه به تایبتی روشا پنابران گنگشه بکه. جالی خواه وزارت درویا آلمانیا جی راگهاند که پوتین و میرکل و روشا سوریه و اوکراینیا گفتگو بکن. نتوین یگرتی فکر خود درباره ساخلامی و پاراستنا سویلان لپارێزگاها دێرا زوری یا سوریه دربراند و ئاماژە بووە یەکێکر که شەر وێ بەردەوام لێ وێ دەڤەرێ ji heyva borî ve bûye sedema derbederiya 20,000 kesan. Jîgirê berdevka fermiyê bi navê emîndarê giştiyê netewên yekgirtî Ferhan Heq diyar kir ku şer lê hecîn û dûşa di navbera teroristên Daişê û çekdarên Hesediyê bi serpeyedê ve bûye egera derbederiya 20,000 sivîlan. Heq got jî gotrêxistinên mirovî dikarin xwe bigihînin hin kampên penaberan lê hin kampên dî hene tu alîkariya nikare alîkariyan bigihînî. Tevî redkirina serokê hikûmeta Lubnanê ji vegerandina peywandiyan bi rejîma Sûriyê re lê gelek axaftin di derbarê vegera peywandiyan di navbera her du welatan de têkirin. سروک پارلمان لبنان نبیه برای راگهاند گو پیوستیا لبنان به هماهنگی لگل سوریه هیا و بانگال درخستانا جوینه که کر اگر حکومت نهات بکانین. درباره رد کرنا سروک حکومت لبنان سعد الحریری جوگرا پیوندیان به سوریه را نبیه برای گوت او یک نای قبول کرن و پیوندیان دیپلماسی ناورا هر دو ولاتان ده هیا هروها انجمنک بلند لبنانی سوری جی هیا. بری هر وقت تکسکر گو هماهنگی نفره هر دو آلیان ده گرنگه به تایبت درباره وگره پنابرین سوری جبو ولاتی خواه گو بگوتناوی به هماهنگی گلک تشت هنه به دست ناکوین و دیار کر گو هماهنگی ده همو واران ده گرنگه. آخفتنن بری تین ددمکه ده گو فشارین مازن تیم بکار آنین جباره گریه جبک آنین حکومت لبنانی بسروکاتی سعد الحریری یکو وگره پیواندیان بسوریه را رد که هر لگوری زانیاریان گو حزب الله او یا کو فشار دکه شپرکو هین الحریری راضی نبویه بدا خوازه حزب الله به وگراندنا پیواندیان به حکومت سوریه را
بریانها سروکی حکومت لبنان وگرا پیوندیان دناورا لبنان و رژیم اسد در رد کربو و گوت بو اگر پیک آنینا حکومت لبنانی به وگرا پیوندیان و گریدایی به باشتر او حکومت نه پیک آنین. سعد الحریری سروکی حکومت لبنان دلیدوانه که روزنامه‌وانی در راگهاند بو کو پیوست ناکه گوتو بیجی لسر وگرا پیوندیان لگل رژیم اسد وره کرن جبر کو اف بابت بداوی هاتیه. هروها الحریری دازانین گوگلک آلید بیجین گو پیک آنینا حکومت لبنان به وگرا پیوندیان لگل رژیم اسد گریدایه لی باشتر حکومت نه پیک آنین جوگرا پیوندیان. عربستان السعودی 100 میلیون دلار پیشکشی هفپیمانا ناودولتی لباکور روجاوای سوریه کرد. عربستان السعودی راگهاند که اوان 100 میلیون دلار امریکی پیشکشی هفپیمانا ناودولتی لباکور روجاوای سوریه کرنه به مبستا دوباره آواکرنا دورن ویران بوی پشتی تکچونا رخصتنا داعش یا تروریست لوان دوران. جالی خواه ولات امریکا سپاسیا عربستان السعودی لسر گاوا ویکر و گود دوی ولاتین دنجی همان گاوا عربستان السعودی باوجن و آلیکاریا هفپیمانا ناودولتی بکن. چالاکوان سوری راگهاندن کو ناوی کچک 16 سالی دن دبن اشکنجه ده هاتیه ترور کرن گهشتیه ناوندا ناسنامه و رگزنامه لشامه. کچا سوریه بناوی لما باشا خلکا باجار التل یا شامیه کو دو سال 2014 و هاتیه گرتن و بریا چند روزان ناوی وی گهشته ناوندا باجار التل کو دبن اشکنجه ده دزیندان رژیم ده هاتیه ترور کرن. بریا نها ناوین دو کردین کو دبن اشکنجه ده هاتبون ترور کرن هاتبون اشکره کرن. ناسنامه ملتان جگلک جوران پیکته مینا جلوبرگ جورن خوارنه کارین دستی و این فلکلوری و هر دورکی کردستان به جلوبرگین خودی تایبت مندیکیه و اف یک جی دبا دولمندیک جکلتوری و چاندا کردیره. کرد خودان چندک دیرین رسن و دولمندن. هگر جنک آن میرکی کرد به جلو برگین خواه ین فلکلوری لهر دورکی به و بین اسکرن. بشک جناسنامه یا ملتان جل و برگ جوره خوارنه کارن دستی ین کلتوری و فلکلورینه. هر دورک کردستان به جل و برگین خواه خودی تایبتمندیه که اف یک جی دبه دولمندیک جه کلتور و چندا کردیره. و جبر گو دسردمان ها ده گلک جوره جلو برگین فلکلوری نما کس وان لبر خود که و هیدی جیانا خلکه دردکوین و جل نوجن و اوروپی جه وان دگره پیوست هری کم او جلو برگ دموزخانه یان ده ورن پاراستن. داگو نفشن نوجی کاربن بریا وان موزخانه یان را کلتور و چندا خواه یا رسن ناس بکن. دمها آدارا سالا 2017 ده موزخانه یا نمونه جلو برگن کردستانی لکلها هولیر هاتیه وکرن. درباره آرمانجن وکرن آوه موزخانه کمو کرتین هنه ریجه یا خلکن گو سردان آوه موزخانه دکن ریوبرا موزخانه چرا مزوری جارکره گوت. ابخو جهه گله کی بچیکش بر هندی ما يعني نمونات بچیکری مدرس کردن وکشیه کی مناتوری طبعا همی الدور الدنياي اوه گلک ویانا و هایبو کلتوری وان بشیوه مناتوری درستت کن هرچند موزخانه کادی بشیوه کی گلک مزن يعني ما كانت مزنا تقريبا 5 جلو بركته افش هاي الكليه كفته بش مسكفته لأبا جهمه قالك بتشيك بو قلت ما تخاني الدينية إلا أبا هي تجاد كاري تشتكي بكي جبرهن من خاص تشتكي مناتوري بكم چونك جهمه قالك بتشيك بو من نبيات تاني جلو برگت ما يتهر چار پارچت كورستانينا هر يكو نمونيك من اللي هالبجارتيا چونكو أم كالتوري ما قالك الدولة من ده خاصة بتايبتي الجلوبرجا من جلوبرج هالبجارتن كأتشمن نودا أجر جلوبرجت ما هندت دولة من بن تشتدي أبي رجال ما بكارينا چند بوينا كيف أنا أم نصانين يعني قالك كيميت ماي أم هي بدارين كو خلكي مال كالتورة خوب بتاخدان بشتهن كي من دانك وأم تشتهي كالبلت كالتورية دي أبي رجالنا ما بكارينا وك لينان كه
وەک نانێت تیرێ نانێتە نوێرێ مەشکە و جۆنی و دەستار و ئەو شتە هەمێ بشێوێکی بچیک و ئەبدیەک پشتی هینگی شول و شولێ دەستی دەمێ ئافرەتە کور ئاژیکا کورد چاوە شولێ دەستی دکێتن و هەمە شولێ خۆب دەستی خۆت کرد سەر ڕای هەندێک و شولێ دەربەژیت کرد و بچیک بخۆدان کرد و دیسا شولێ دەستی و هەمی بدەستیوە بوو کەلەها هەولێرێ گۆتەمەنێ خۆ دگهەیە بهتر 6,000 سال لە درێژەیە دیرۆکێ ناسنامەیە کوردستانیە vê باژاری پاراستیە ئیرۆ جارێکە دن کەلەها هەولێرێ bi projeyek berfireh ji aliyê UNESCO ve tên nûjenkirin û hejmarek mozexane li xwe digire. Ew mozexane jî go mozexaneya nimûneyên cil û bergayê yek ji wan e dibin sedema go ji aliyekî ve keltûr û folklorê Kurda biparêzin û ji aliyekî din ve jî geşt û guzar jî geştir bibe. نوچین مبداوی هاتن همه سر نوچا لبیرا ببینن. به وخواندنک فرمی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و انجمن انجمنیا کرد لی سوریه بشداری د مراسم سالوگر هفتی و دیامین یا پارتیا دموکراتا کردستان و سالوگر جدایک بونا سروک مسعود بارزانی دکرن. بریار ایرو کاروانک دنیین عفرین جنابچین دوروبر برف مال و ملکین خواه بری بکوین. به پشتوانی و هماهنگی لگل پیاده رژیم دست به اپراسیونان لگوندوارین حلب کریه. واشنطن به مسکو روی کم کرن رولا ایران ل سوریه گنگشه بکه. هر شاد و بختور بن.